الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Pinain mian bangin repain peida atawanan mian tedo tenbi si waktu kita bi mian muase tuu si bulan Ramadan tu tedo tebi amban Allah subhanahu wa ta'ala bagas tebi istirahat tebi sedikit sa mian bagas tebi istirahat tebi sedikit sa mian pein mukaddimanen ubus katu nambag sa nambag bang upama awe ubus bakas tabi serata bini sedikit ene si delumian si mana delumian yene tedo tenbi bangkiti meghinang atawa muase tu si bulan Ramadan tu ubus pesuno nian yene gini ubus pesuno hukuman ene memuasahin bakas sekerwe maudu bakas tabi serakune ubus megleb bakitibi si yene mian rukun bang nekite muase rukun yene puasehin etin an bustan pemuaseten mangkin keenan puase mangkin keenan etinen mian pegano peg pinunete yene pinapardu Allah subhanahu wa ta'ala tujukitibi niya atas dua parkala rukunne niya atas dua parkala rukunne samian kuadu sembahayangin bagas tabi sarat bina samian sembahayangin niya rukunne mian demikian in puasehin niya adu sa rukunne nus cuma kita pi sembahayang sumegua sinasang tebi tuku itu tu yene puese tu atawa mian ere kapag sandal matu sa bulan Ramadan tu sumegua gegoro tepi si mian erukun mian bang ine niya pesampai ku si baranku balik tu si yene mian pasal Ramadan tu niya bisara nabi tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekate do tebi bakas tebi sara sindua sama no ku si mian bisara dehelu tedo katedo tebi samian kalabihan amar Allah subhanahu wa ta'ala tu si bulan Ramadan tu di mana jerembua subeni atu dembua mian bisara pebelik ku bisarain atau meseb ku si aku ine bisara nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamin tu si bulan Ramadan ini yene pein bulan Ramadan tu awaluhu rahma inin tagnanin ubus ku itu tu tiyak dikte si tagnaan si panagnaan bulan Ramadan ini binahagi wa Allah subhanahu wa ta'ala ates telu bahagi binahagi etinan telumpu elew lay binahagi petelu telumpel binahagi petelu sempu amban dembua amban de elew ng bahagi sampai sempu ipinne awalu ay panagnaan ubus si ke duwe amban sempu pisi 20 ipinne pinanganen pistinganen si ketelu amban 20 dembua atau 20 sampai pisi 30 lay elew lay ipinne yene si ketelunen si hinepusan sa amian nus itu bilik ko bisrahin beseb ko si baran ko sa amian tedo ten bibek kipong tanihan sa agama Islam tinnabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene Ramadan tu awa bangtek kana si kitebi awaluhu rahma nus itu tiya ne mag-ano si kitibi etin alhamdulillah umabot kitibi yene pinne si amban sempu amban dem behingi batale sampai sempu behingi bata sa amian si sinesine manusia muase si bulan Ramadan yene amban panagnaan bulan Ramadan lay sampai yene sempu elle umabot pinne bite Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia iyan asal tatap kinalasahan niya wallahu subhanahu wa ta'ala kinalasahan niya wallahu subhanahu wa ta'ala yene manusia memuase umabot po senen si dalam sempu lewle umabot po senen si dalam sempu lewle yayan pin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah tiya nikitibi umabot yene si sempu hatinan si anu si sempu yang itu mian tuki dalam ini dalam kita bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene dalam amban kita birahmat amban Allah subhanahu wa ta'ala
sababan puesele. Peko tebe. Si kenuwe amban 20 elew amban 10 elew 10 dambua sampai sa 20 lay wa awsatuhu magpira. Pag umabot kita bilesim yan. Si yene 10 dambua 10 amban 10 elew lay. Pisi 20 elew lay. Si penengaan depende kita be. Si penengaan siguro po si kedua amban yene begang po sa lay. Ine pengurung Allah subhanahu wa ta'ala si kita inbi. Yene penne wa usatuhu magpira. Yene manusia. Memueseyan. Umabot na puesenen. Lesi penengan ene. Miante bisaramian. Umabot na 20 ella puesenen. Ine. Penugata wa Allah subhanahu wa ta'alahin. Tudjuiye. Sababan ke umabot na lesi pueselay. Magpira. Yene keampunan na aman Allah subhanahu wa ta'ala tudjuiye. Keampunan na aman Allah subhanahu wa ta'ala tudjuiye. Ubus. Wa akhiruhu itqu minan nar. Ang banduampok ng buwa, sampai sekitar 30 ulay may kaypungtin sa agama Islam. Ito na pinakahadje. Ito na pinakahadje. Niyaan. Yan yung magtanda ane. Magtanda ane teed. Yan ala sa Allah subhanahu wa ta'ala sikitahin bi. Tuk magtanda ane. Sikitibi la sa Allah, ene ampun Allah subhanahu wa ta'ala sikitahin bi. Nag-umabot kitibi, yan si grupon sikitello. Yan itqu minan nar. Wa akhiruhu itqu minan nar. Yan ang banduampok ng buwa. Sampai pinasi, yan ay katalumpo elewlay. Lain kita simiyaan. Umabot kita. Ine teddo tendi. Tepengurong Allah subhanahu wa ta'ala si kita hindi. Yan ay manusia. Bakas takabuso. Tepeisi wa Allah subhanahu wa ta'ala dilem narka jahannam. Dilem narka jahannam. Itqu minan nar. Sababan pemuesene. Lesi bulan Ramadan lay. Pinaluas na iya wa Allah subhanahu wa ta'ala ang bandalim ebut. Nito une, may kipungtinan sa agama Islam. Pinakahadje ne teed. Pinakahadje ne. Bangko pelasa, Allah subhanahu wa ta'ala, kopya kita ibigay kumpol, masuwa na bita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, gay misara bang gay ruhetinan bennal. Sumegwa, lasa pehadja. Lasa Tuhan si kitibi. Sumegwa, gay pe madnyata si kitibi, gay pe manjari upama. Sige duwe. Etin ampun Tuhan si kitibi. Kaya mo may pardusihanin inampun kitibi. Bago umabot kita hetinin ene si grupuan si kedua miyan. Ubus, ko peke mararahi si kitibi. Sumegwa, makin mararahi, makin magjata ateet. Si kitibi, bang ne manusyain. Ene yan tanda alasanin. Duk tanda pengempun na si kita hindi. Ine pinaluwas we ne manusyain. Amban delem narka jahannam peg ubus buwasin. Peg ubus buwasin. Na ito, may kipungtin sa agama Islam. Yemen teddo ten bi pinakahadje sa dini amban may hatinan sa dini ang paida billahi. Ye bisarate ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisarate ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubus mian puas amban yene. Pinaluwas na wa ne kemon in manusia. Amban delem narka jahannam manusia memuselay. Ubus gay pepen mararahi siye. Gay pe mararahi si Allah subhanahu wa ta'ala. Gay pe mararahi misara pe iye. Painne as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasahin painna kante kam ikipungtinan sa agama Islam. Pero Allah subhanahu wa ta'ala amban hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatin hadis qudsi bisara Allah subhanahu wa ta'ala yan. Gay pe mararahi si Allah subhanahu wa ta'ala sikitibi. Gay pe mararahi sumagwa bisara sikitahin bi. Painne puasayan si aku painne. Si aku painne puasayan duman pusina duksine. Sumegwa si ako. Pagya si ako pinne. Hadje tamanan na hadje pinne kalabihanin. Hadje perkalain gete pagbisara. Gani ape bisarani. Pagya gani ape bisarani gete kolay binisara. Pinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzi bihi. Gapin na niya ande kolay ne. Yene perkalaian nene ibadatian. Sa hadje na ibadat manusia tuju ako ene puase. Gete kolay wa hatinan manusia. Gani ape kolay ne sedih. Amban ako, umus gay pinne kitong basan, bang dumendo ako pinallahu subhanahu wa ta'ala. Nigay kitawante bang initong basin. Gay kitawante bang initong basin, si bisaramian. Subay si bisara hadis lay. Yan ay bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itqu minan nar marrahi na sikiti may kipungutin sa agama Islam. Etinen, atakabuso dalam marka jahannam. Mararahi na yan. Hinang tibi ilmu. Hinang tibi asabasab tibi si pumasa tibi samian. Etinen teddo tenbi. Ubus puasa ten bisamian. Ine
pinaluas kita wallahu subhanahu wa ta'ala amban dalam neraka jahannam saban puesele. Hubus wa ana ajzi bihi bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi lain. Aku pin Allah subhanahu wa ta'ala sedih pe ambania menung basanahin. Gay kita uhante itaman ibisrahin. Bang ina penung bastuhanin sa amin si kita bi. Sumegwa hajje tamanan hajje. Gay kita uhante bi surga Allah subhanahu wa ta'ala hin. Daran de bisara wa tebi. Ga bakas tekite. Ni apelay dalam surga. Fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Dalam surga, yay penugata wallahu subhanahu wa ta'ala memesekan manusia magpusahin magdalam surga. Niya lay dalam surga. Gabakas tikita tebi tu bang ina kahapan le. Ine, imagine tebi ko. Bang tusilo na ina pinakahap si manusia. Imagine tebi. Bang kita may kailan mula-mula. May kusimulan pinakahap siya may kerendehan. May mahap dendehin. Atawanen, miskin, yene arta. Umos, may arayahanin, kabiandan, magpe, hadya luma, magpe, hadya, may kasar, may tinan, may palasyo sa amyan. Hindi kinetebi. Sumegwa dalam surga, may kipungtinan agam Islam. Gay kita uhanti bang ine, bili dalam surgain. Gabakas tekite, bang dende, bang may kilumaan, bang may kesinan, bang may... Gay kita uhan gabi makas tebisara. Niliti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ga niya makazari misrane. Bang ine kahapan may laili, bang ine mahaple. Luune ke rende, luune ke sin, luune may kilumaan, luune ke sainga sumegwa, gabakas tekite pe. Piha ma la aynun raat, dalam surga. Gayta kita manusia, bang sainga yan kahapan nila. Wala udunun samiat, dugabe pakastakala we manutingi manusia. Tu sikit bi, pepite bi, yan pinakahap tu swala bang na may tao sing na samian hap swalanen. Yan sine man makasmate bi humian sa Amerika. Sine bi? Michael Jackson. Michael Jackson. Yan gana niya. Kitauhan wa ikemon alam pinakahap swalanen. Pinakahap ano sa samian? Mian basa salhap tamanan hap ngalang sa amin. Nalusikite na dana pipita si Manuel so lusikite nene may magpakiring-kiring ibayan na sinisini na sa amin lume kaya kitang ko bang sini may singar mahaplo lusi pusimuki amban balas ni an lusingar de lay amban kay tirang baka niya singar kay niya mian amban disway amban sa nangkapan niya singar de di kay amban ni si adyahan bad amban bato niya singar kami rusab kaya kitawante bang sini sa amin na ibang tagati pinakahap ni suwala rin na may kapungutin sa agam Islam dalam surga wala udhunun samiat niya lay suwala me ke lui tamanan lui gabi makastakle TV. Dumen pe hape amban me kalangan me tuyan. Hape amban ene me kwa suway pipita si etin ngaji. Hap tamanan hap suwalanen. Kwa pipine pipu si stirul hap suwalanen. Kwa pipu ni Hasan hap suwalanen. Kwa pisikam ni sa amin hap gai. Niya pe gape niya suwala bien suwala. So gabi makastakale. Gabi makastakale we ete bilui ni lay dalam surga alay. Sa amian etin hap tamanan hap. Umus wala khatara ala qalbi basar. Gay taabot inangan-angan wa pengiten manusia. Gay manjari inangan-angan ene kahapan li pinain dende, pinain sin atau pinain luma atau pinain hap ngalang atau pinahaps magbalang hap. Gay taano bang ini. Sumegwa gay taangan-angan wala khatara ala qalbi basar. Gay tad taabot pinikil-pikil imagine manusia bang ene kahapan tibis saramian. Umus iyan. Sino yan panungata alay? Sino may hatin may masak na surga lay? Yan na buwa amban manusia nagpepuwase. Na itong basallahu subhanahu wa ta'alahin. Si manusia nagpuwase, yan na surga lay. Napagla nila surga, yan na yan. Gabakas takita kahapan nin. Gabakas takale, yan na hap iswalanin. Gabakas gay tangan-angan pagitan manusia. Bang ina, sumegwa. Inshallah penugata sikitib inshallah yan na manusia nagpuwase. Dakit pagkatanti puwase tanbi. Yan tedotan bi aban Allah subhanahu wa ta'ala. Tagtuyuan tebi, amban baran tebi duk arta tebi ko tebi saramian ne. Daki tebi nagkuripot ng tahon mintede. Ng tahon mintede. Duk kemon sembahayang, duk haji, duk zakat, duk kemon tebi sarale. Gani apin Allah subhanahu wa ta'ala pinni si ako yan. Sumegua, dembuwa du pinne. Tinugilanin pinne bang puwasa si ako. Sumegua, peggestuhan tebi. Duk hinang tebi, duk dapakatan tebi ni puwasa tebi. Sumegua, kante kam. Bang magkat inin. Bang magkat inin. Na lepas. Yene. Surga penugata Allah subhanahu wa ta'ala si kitebele. Lepas yan ga lepas ang bankite. Tebis saramian lepas ang bankite nimat Allah subhanahu wa ta'ala. Yene pagsasaan tebi kemon matusilun niya to dem buwa do. Dahatos sininang Allah subhanahu wa ta'ala nikmatin.
dahatos artain dan buah adu arta pinipituhunan di dunia to yan epek kami amban Adam alaihi salatu wasalam sampai manusia inanak peni alaw kiamatin yan ni magsaw kemon les arta amian dan buah adu siam puduk siam nikmat arta ga te pengurung Allah subhanahu wa taala ilai pangado di dalam surga yene mula-mula si manusia bago masuk dalam surga manusia siya magpuasa sa amian naus ito dapat atan tebi talumpu ella rumay kipongten sa agama Islam hinang tebi ted ene yene pangandakan nene sarain sikit tebi pangandakan Allah subhanahu wa ta'alahin bang tek kapusahin na hinang tebi bang ni alay sa amin hetinan kanta pangandakan hinang tebi tagya bang ni alay ene panglangan yene helian tebi supaya teddo tebi yene janjile amban Allah subhanahu wa ta'ala hetinan palabi amban del anibite Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngusam yan pesuno pito na kasi si maghinang nagpuasa na kita baka sa tibisra TV yan heti puasahin emian puasanin yuruhato te ano si Mas dok si Suaib me paano sa kam si internet si ibang kam na ano nen miyan gani belik ko pagya mag ta kita dok agan-agan sa kimsang mi tumasero sa kuratan di pito kita si yan ano kun puase si ketel lu bisra TV amban bisra hello si sa manamian sambahayangin te rukun sambahayangin bang kita binambahayang dumen si rukun negate mo te rukun mian sambahayang tenbi khida atin batal kita nima sumagua sambahayang tenbi niya rukun ne atas mian sempo duk ampat rukun hatu manggaku isalo bakas tebek pengajitan bi so ba depende si menu me kitab menu lay me mian me ulama lay me fuqaha lay sumagua saben duk rukun ne demiktian in puasahin demikian puasa hati rukun tu bang makluma si olom ne bang kita magpetengge luma bang gana olom ne de tebetad si pewin ti am engineer tan samihan sumagua bisan penia olom ne bisan penia si pew na dinding ne suwero de hello bineta de olom lay atau pondusan lay samihan tadi kita si foundation kaya pondusan lay di na kita wane ne agama Islam lay ne sumagua nakita ne mikay magsambahayang bangga ni alay yan rukun na lay kita ima sambayang ten kita ima sambayang ten gulo si aturan dari demikian pitu kita bisi puase demikian pitu kita bisi puase banggay ruhatin puasetan bi dumen amban rukun na tebo rukun na miyan yan tumbas tebis saramian lepas amban kita bi gatumalu puasetan bi tu Allah subhanahu wa ta'ala ito yung dalam sara yan busara Allah subhanahu wa ta'ala pinne puasahin pinne si ako nung basanihin lepas yan man kita biga alay bang janji Allah ta'ala ya salga halin sampai sa ilaw kiamat asal janjinan sila sinamuase iya man janjinen dumahan si kita bi sampai si umat nambuli sa amiyan manusia nambuli sa iyan janjinen sumegua bangga si aturan bangga si aturan muasa ni hadja kita bi kam min saimin pinne Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyamban may manusia piyamban may manusia umat ne muase kita birin muase magsandalek ka kyugto ka maellew sumegua gaapin na niya tong baspuese nila malingkan luog daruk kyugto nila wala sila ne gabi na ang sigaro kita muase etina pagkiti bigyan kita muase pagigana tong bas pero ente do Allah subhanahu wa ta'ala le saman ne kita big nginom lagi si bagaro niya kam min saimin laysa lahu jazaa min siyam illa al-ju' wal atas kema pia pinda amban manusia pia pinda amban umat ko pinda Muhammad sallallahu alaihi wasallam muase sumegua gani atong basne belingkan lekkak duk kyugto atau duk lekkak sa amin tong basne way en manusia alay say puese me ke pungtiyan sa agama Islam puese ga atinima wallahu subhanahu wa ta'ala puese ga atinima sa Allah subhanahu wa ta'ala lug di hadja lug di dumasi aturan natusi ito pagge hetinan duk kitawhan te beturan nen nahagan kita bitu-bitu hetinan hitin magpe muhadara alhamdulillah tiya hetinan tehinang te bitu dumen de kaba hetinan men pinte minte dito sabe kaba waktu bang tek karawalan tehinang te alhamdulillah pagge sababan pagbe seb te bila bitan ene bulan Ramadan tu puasa tu dumen ko sambahayangin kaba elaw hininang dan taon pis taon sa amian nangkan subay kita bi pahap te paghinang tenbi subay pahap te paghinang tenbi duk bang niya kita bigay tao maaf sa kami ne
Bang niya kita bigay tao, tiya si Hamdi, tiya Suhaib, tiya si Basir, tiya si Mukim kita binikemon. Tiyaw tibi ko ingay nin. Da kita maghinang may pinahadya sa amyan, na tinanggay kita uhan tibi. Da, amay ted bang si puwase, may kaasa kita binikipong din sa Islam. Buhat tabanan buhat puwasehin. Umos, tedotan bilek kak duklag kagugtugan niya. Sababan sumago akante comes way in. Pagyan ay manusia muasa ni Haji mental bisaraga eljan bang ine eturan bustan pagpusahin. Inin. Duman buwas, duman natin bisara ko yang mengkitin. Duman ako mengkimin pusahin lumain. Coba binisara tu bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binisara tu bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mian manusia itu ni amman manusia gate ni pusahin wallahu subhanahu wa taala. Amen hadis mian. Piha sa manusia. Init donen lekak nila atau kagtur atau peking na sabi yan. Napag sabi de pegge muwase. Muwase ni hadja magsandal sumegua. Magsandal kan Allah subhanahu wa taala. Magsandal ene si Tuhan sa tikito manusia le etin muwase sabi yan. So kita Tuhan de bag ine sinandalan din sabi yan. Nubus ito alhamdulillah yene peg tipun-tipunan tibito na itinti kita ipinabot wallahu subhanahu wa ta'ala si yene mian itu waktu tu duk te paginu tebi te pag tabang-tabangan tebi sa amian nagtiyaw tinilaw muzakara bang ina ganta yene makhapsi kita hindi tu si bulan puasa tu bang kuing gamangkin hetinan puasa tan bi sa amian te ima atawa si lebayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si pangandakan de duk bang ina na pain yene daylan sikihin sukang nen. Pagka ito, may kipuntin sa agam Islam, yeruyan pun negay tinima, puweset ang bigay asab saki to Allah subhanahu wa ta'ala. Na bang saki na manusyain, bugay magtambar kay katawang doktoren, sampay collapse, tamo ni Matay, buiyo, kasusunan iyo doktorin, iyo tabibin sa amyan, uy kaka magdoktor kaka niyo sa amyan. Na yan, ito sikit na binimikihan, to sinang to sa amyan, bang ni hadya kita bisigisi muwase. Sampai temote mate ganya ketahuan tebi na tiniyaw kita Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagas makakalik ko sabi bisara pasal nagpuase, pero magsambay pasal magtudlin mo. Laga. No ay kayo muasa sa amin ini ka ini. Din taksil kita bitabot sa kiamat na ibutin sa Islam. Taksil kita bitabot sa kiamat. Tubusik ko ito, da kita magpain pinain. Pagi gar ko tao gar ko taksil. Dai. Dumen amban ako. Sumago kayo amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam start billahi wa ma kunna mu'adzabina hatta nabasa rasula pin Allah subhanahu wa ta'ala. Start amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Bangga pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang niya manusia mati jahil ga ketauhan na okay ko pinaap. Pinaga ako kita kansara. Ga ketauhan ko tarikain bang ketauhan ko Islam sa amian. So ipuwas amban Nabi Muhammad sampay ko ito maglaton na may kaulamanin sa amian. Gain kita bitaksil pinain. Ga ako, Tuhan ko ako makakaligaan ng kakituhan ko sa amin. Bisan sa tangalan ko ito, kitahuhan tao na kita binilaw sa amin yan, ang kakali kita. Ina yung hukuman nin. Ina sa amin makabatal sa amin, makatalpos yan ko ingi ituranan sa amin. Sumegwa sine, amban kita bisa yan minggi hinangihin. Na ito, ga kita yung kipagpain, tabot sa law kiamat, pinain ako, Tuhan ko, ga ako makaadji, hati nga ako tao. Nagay, magsa, mga mandibuha, kaya mo start, bendal Allah subhanahu wa ta'ala, kain nagay pin na kami niksa. Di pardusan kami pin na manusyain si teggelan ga pin na tepetek kaw pin na kami kinibinihan sa amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubus ko ito ni Muhammad ga ne may kaulamaan may kasahabatan may kaulaman ng tiya na pakanti si kita sa amin yayin gid kita makataksil pin TV makapagdawa pin o Tuhan ko ra ko asabon ga kay tawhan ko kay tiningge ko tao mo sa sumagwa paginagon ko mian hadja na ko ito gay may kaulamanin bisan agen elaw sangem si lan sa tuhan TV tao sa amin kita ka nila taksil kita bitabot siya law kiamat na kipuntin sa agam Islam. Sumiguha, tilaw tayo bang kuingge si hetirin lebayan si tarika yene Islam lay pangandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk Allah subhanahu wa ta'ala ine ganta pag-ibadatin sa amin. Pasuno kita bisi puase. Rukun puase. Niya rukun ni atas dua parkala. In puasehin bang gay tebetad tebisi dua parkala rukun bude bang puase tendi ko tebis saramian. Ine puwesetan bi magsandal kaug tu besar lekak itong bastan bitadoten bi sumagwa bang aman Allah subhanahu wa ta'ala aniya. Dua parkala duga ekka. Dua parkala ga ekka.
Bang rukun sembahayang, tiya suwaib, tiya siya may mengetahuan anuhin, pindi 13 atau 14, atau wajib, walo sa, tiya, eka. Sumagawa bang puasa, duwek kayo o durukunan may kapuntihan sa agama Islam. Duwek kayo rukunin. Bang manusyain muasa, gay si duwek rukuninin, bunay ingat ko, duk ingat tabi bang puasa, bigay tinima Allah subhanahu wa ta'ala. Nangkan itu semua efek bisara tabi. Dua rukunin. Dua rukun. Ine parkala efek bisara. Bang pinain rukun. Kuane tabisrahin. Bang rukun tamban. Larak yan hinangin ganiya ine. Ganiya kipunganan ne. Ganiya kipunganan ne. Tinan sumegua magbalik binalikan si ketawaan nila. Puasahin dua rukun dan kaysa dua kayo do mura enwan tiri mura mian itu mura indananku kaysa rukunen pinakahadja duk umbul dan puwa yene niat rukun tagna rukun puasa niat nadakit yung nagdairay may kipangutian siya kang Islam ine tiniatin magmusaka na kita bikuito magmaap ka pagkaduk katawan tibiya jamat sab mayan duk katawan tibiya saan bang kuwing kaya pusta pikinakten bi pisi sambahayang daro pikiti sa puase gano ko hadya si ano miyan tipit-tipit hadya marao kuing gagiti ibang kiti ng bahayang kuing gepegniaten bihasan ng bahayang piung ko tipit-tipit sa bahayang nagmusaka na kiti dibika sa bahayang ini rusap ko rusain siya pipi ko hadya hello manusyain bang ng bahayang gay megniat ko sa puesahin sa amyan paragna ng ban kemon rukun miyan hinang tibi paragnaanin niya foundation din kemon hinang niya kuing gagiti ng bahayang kuing ganiaten bibangkit tibi ng bahayang duk tinima wallahu subhanahu wa ta'ala sambayang tenbi saben terehuten bi nguasa duk pagpuset tenbi ubus gani atong bas ni samya pamanti bi si itu ter aku ni anhatu ko nana ko tapit 26 tahun tu gabag kastelesak ko sikuit ko ini plus ko itu ini dan buat ini su accept tibi may kemudian sa agama Islam yani ang narka jahannam but ko itu mentu si kitibi gan na penuan sa diang narka jahannam ni sumegwa sambatan umbu na inin narka jahannam tabisa ko sinigidi kay pabalik ko 3,000 tahun pinakketan mangkin qualified narka jahannam 3,000 tahun mangkin subhanallah auzubillahi min zalik imagine tibi mangkin 3,000 tahun mangkin kanan ebot na kuing bang kuitun hadja Gaoras kita piu sita ilang tagal hatu mata kita insyaallah wallahu alam hawa paras metuinin nandayen namus itu bang upama etin ines mian tung basten bisikita bisamen lug hadruk lektak ine tung nanen ine mian tedoten bi ine lepas aman Allah subhanahu wa taala nakiman hab na kita bigyan muwasa gani magano sa amya sumagwa kagdatag na rukun niat kuenge pegniaten bisi waktu kita muwasa ikamayaan ko hinatiten bi sayan, mo, box, sayan, inu tembi. Sambayang magkatawahan tabi ni. Sambayangin, men pagniat tembi. Bang magusalihin, lebhabi pagusalihin. Lebhabi pagusalihin, bida magusalihin kayo pagkasari. Nesa pain na lusikit pag-umos, sinapusan, umos nagwitri, pain na way to so, makadai pa inabin. Sino magkanda, ananong biyan, di makasari. Duk bohat yan. Bohat. Adakala ako ipatibilik ko, kung miyan, tingko omo asway tamang kuro bang sige pagusalihin na sa ingro pibisway binala sa miyan ado tawanan pindi demikian miyan si susud behato tag na ano to si magadina tawa sa ingi ato usang dua si dikit-dikit kulo si takay mitag na sa iyan si singis correct correct yan lay pegniatanin subay niat lay kamali hangka subay pengejiin hete sa ano tibi correct sa iyan. Correct. So daro TV bang antag bang ine bang antag bang kuing pagniatin. Amang antag waktu pagniatanin. Waktu pagniatanin
sadis wala main. Sumegwa administratif haja bustan niat lay. Bustan niat lay. Sine kam ngurung ako sa man sa sampol ha sa amihan, piyon ko asam bang sa ingge niatin, piyon ko mo bang sa ingge niat Arabin. Duman niat asuk, duman niat iyakan, duman niat Malayo. Piyon. Kaya kita min asuk Malayo rok mian iyakan kita pikemot. Si Fox, piyon ko. Fox. Sengge pek niat tua ni ale aman ba. Niatin sali do sambahayang. Sali do puase gay pinabatok del lain. Niatin hinang pengitayan dem buwa-buwa Allah subhanahu wa ta'ala mengituanihin. Gay tapakala si manusia. Gay tapakala si manusia sumegwa pengitayan menginangayin sa amin. Upamanin kung pininsimulay na ito sama ka din. Naway ito sa uma ka din. Anadai pardi sahri Ramadan. Hari sana. Ini mo. Lillahi ta'ala. Bang upama yan temelik bi. Okay sumegwa. Dahadya papiung bisa ng labi. Dalam pengitan makazari. Harus ni. Imam Shafi'i makazari ni. Siya sa amin. Bang tiluk. Hetin ang pag-hetin ay pin ni. Muwase. Magniat ko pin ni muwase. Naway ito sa uma ka din. Migniat ko pain ne muase sumu. An adai sabab pinunay ko pain ne. Yan ay bakas pinapardo Allah subhanahu wa ta'ala si ako. Inapiyan mo. Ben maliyan. Ben maliyan. Sumegwa. Anam ang bandalabi. Tiyaw bisa simu transpelo benepisyo dela din pengitan ba dyan uli. Erman niyatin sa amin. Kung ito, ipusimu niyatin. Sumegwa eroji pinung ko sa kamin. Balikan ko. Tewa po simu ulay. Tewa sa kita balik. Kaya suwe bastara hadja pinipisi dela sa amin. Gay magkasari. Dimikit bis ang bahayang. Dimikit bis ang bahayang. Usalli para duri arbarakatin. Iyala po simu uruisap. Anam binayin. Sumegwa petum bisi. Etin anam binabandala alay. Pinipinisi dalam pengitan tiba sa amin. Gani ang itauhan dan buwa-buwa pengitan sa amin. Na, ito, pepito si puasa may kipuntin sa agama Islam. Kau ni ang manusia. Magday-day na daw nga sa amin. Pagkipasa song balang na kulang sa 15 minutes balang na, may pi na mga sa amin. Mga na yung skino na po tuloy na balik. Ga may kipigniat. Ine po sili. Ine po sa tibali. Ga niya. Ga po, ga kita muwase. Ga kita muwase. Sumiguwa, pinayamanin do Allah subhanahu wa ta'ala, yene dalam pengitante ene niatle. Bisan do kita bigay makaakan basta kipigniat kita muwase kita. Tema. So bisan kita muwase ba, makaakan ba sa magsahur, sumiguwa kita, magniat kakit mental besar kakit may kipuwase. Tiya bisarain, bisar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dok bisar Allah subhanahu wa ta'ala, pinallahu subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din. Inin kebon niya importante. Dakit magdayray. Atawarin. Niya isab ng buwa. Pipitib he. Isong tabo tuinin. Duman pa maglaka-alaka. Tiya may anang ko anuin. Anang ko maikin. Tiya ko may kirindahan tabi. Den buwa man kita. Biya duman paglaka-alaka. Song pajar ne. Song pajar. Nubus. May tinga oras sa. Nubus. Ni alay atas dua perkala jamat ini nang. Den buwain batang mangan kinakantian na raho. Usman kinakan panas. Hina man karuwe. Betul besar pinti short ne pinti stay mo short ne. Short ne. Short ne pinti ka oras sa balang ne. Nabos ra bata hinang sali-sali pag bang elo gan makikinang asal ano. Pagkata kita mat say. Magsiyan. Na may piraw. May piraw pinay man kinikirangan panasiyan, kinikirangan elo raw sa amin. Pagbahu na eso, may 5 minutes sa balang ne ubos mangan niya kinakanan ulay. Mangan babangan pinti kinakanan buwali. Na pagsaman pag pamin na rosin sa amin 5 minutes sa mangan ne. Nasuwa sa suwe pa na sa magano magina be. Asal gay sabi pinta marahi bang kinakanin pagiging may kesoy suwa sa amin na sa palabi suwa sa mga kinakanin buwas le ataw putule ataw kinale sa mga ni. Pag pamin na 5 minutes sa na bisan pinta beho asal sa amin pinta beho asal lai pero ne na magtos na tala pin mas tukwat makakan buwas. Paglesi pagtalaan nila'y may pine kinakan basa pine miyan ganta po sila ini. Sumegwa nagsikaya magkaakan sa miyan basa ganta basa
Ini bang bistan ini sahurnen. Umos iya sampai tebut balang etinan ga niye mian umos naman ani sumegwa ga iya ke pegniat sabab pegdiri nilay. Ga iya ke pegniat sabab pegdiri nilay. Nene yan may kipagutihan sa Islam. Hanggang kiti da kiti magdairai saban niat lay ga tipi buna bang kiti bilay da kiti may kipuasa to Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sabi pag sarap ga la iniatin. Galay niatin sa mian sumegwa da asal ine mian enwan tebi asal sumay peniya tebi yene niatin sa mian suwaktu kiti muase suwaktu. Okay. Niat asal bentel besar ito na muasa kita biene sumian. Sumegwa, bang us na kita mangan sampai maka pamangante bili tebut balang kita bi makazari pekinakante bili ito na ubus tabi atatle bisa kita but balang. Sumegwa, pegwa na pajarin mangi kita imbegniat gena makazari. Ina aja hetin sumay nutebi nian internet bi bang kita imbegniat puas na pajar atau ubus na balang imbali dan niatan bi gay makazari niyatin bang puas na pajar bang saum bang puas si pardo. Melingkan bang puas si sunat makazari bisan ellew. Nialay dalil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimbu oras pasik bisan maisa pagteklan na ipin ellew samian pinaniya pin naluay sa pinamikinakan bi pinaga pinaniya open rasulullah namang pinaga pinaniya bentel besar pin ako muas ko ituli. Suwepe si sunat sumagawa bang puas si pardo gay makazari bang mangkin kita megniat ubos na pajar sa amin, ubos na nagbalang sa amin. So, yung abisan pa may second, atau 2 minutes sa amin before pajar, makasari tikidiniyat. Luwa na kita makakan kennel, makakan panas, so, yung gepe kita pajar sa amin, gepe balang, bilalay, makasari kita sa migniyat sa amin, bangga pa tayo balang. So, yung bang kita bihatin niyat, niyatan bipuas na balang, di makasari, puasetan bi etinen ene puase tu Allah subhanahu wa taala imbalik puasele. Na po sambanbihan tiri kita tebut waktu na murah-murahan si kedua rukun makin bisrata bi etinen puas kita magtarawih na insyaallah pekuti insyaallah subhanahu wa taala bang pay pinagtamba-tamba Allah subhanahu wa taala sa kita bi ene tawfik sa sangim itu. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.